Ni Jumatatu tariki 27 kwa watu wanikire Nteto cia Weru Thaa Mugwanja mbitawa MUTEMBEI Edward tukiambiriria thirikari ya kaunti ya Embu iria kwigurikia mibango ya kwithira nende ikerekania kuthiria andu achike mumbire ndene ya kaunti eu imwe ya mibango ria bekite ni utire kurumne bakona twanya totongere kirite bi siasa kendo utire kuruna arumene bakwithira bakariria mantura kuringithia mugongo kuluki kundi bibi watanirite na thirikari eu tibithirite nende bikere kongela twanya totongere kire kuru kendo utire kinyabone bakuguneka no tongeria nthigurune ya Kenya ritamoneko mushiri aya Nteto nkuluki. Thirikari ya kaunti ya Embu igwatanirite na ruvonge rwa Uraia Trust ni mambiritie muvango wa kuthondeka mawatho maria magateithia kuvurana na mbara cia kimucii. Ino ni kuona mbara ino ni ciongerekete na njira nene undu uria uracungirira atumia na ciana nginya kugwatwa ni mitangiko ya kimeciria. Gender policy no mauna njira nguve maundu maria muno erarongoreria ni uvoro wa maundu maria makoretwo makithie na mbere wana vururi rwana kana kaunti na nimo maiguku gwetu Embu uvoro wa gender based violence kana mbara gukinyererua gukorwa na mburaga nona maundu mataimetikiriku ma miturire mathuri na atumia na undu wingi irarongoreria ni kuvota kurete arume rwario ruru rwitagwa rwa gender kana rwa njimbithi na maundu ta mau guku riu atumia magitaragwo gutonyerera makiria mieke ya utongoria niguo kuvota kwigwika makiria wa gukorwa tukiaririria kana tukirongoreria maundu magutwika atumia o aria monekaga mayakinyiririe maundu uri mengi ni maratwika akufewa nafasi kana ni ndeto cia ite kana ni ndeto cia wana nginya gwitia gitiwa na gia thirikari kana gia siasa kana wa gitiwa kionthe magakoragwa rwario ni maravewa kanya kau na gitumine ndwi gitumine tondu mathina maria monekaga thiini wa families kana jamii andu wa mbere aria makoragwa makivutwa ni undu ucio angikorwo ni negative ni atumia na ciana na varia ino igateithia gukinyaniria nevenya makiria kioneki kia mwaka wa 2030 kahinda gaka tukoretwo tukinyitana na county government ya Embu guthondeka gender policy iria iguteithia uthii wa nambere nigetha kurehe kindu gitagwo gender equality nigetha county ya Embu ihote kuhe the citizens services na njira iria ibatie na iteithiririe nginya gukinyaniria uthii wa nambere uria urendekana thini wa bururi kuringana na Vision 2030 na kuringana na maoni ma thi ngima maria tutaga SDGs nigetha tuhote korwo andu othe atumia athuri anake iretu ciana tuiretu na tuhe nimako magithii na mbere na njira yagirire ni marige miario ino mari thiini wa tauni ya Embu kuria marai na mucemanio wa gukinyaniria kioneki giki ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa musiri. Ikundi gitikia thirikari na rietwa marakeni ni gicumiretie kenda kurwa na basukuru kwithira baikirwe eu akiari murekeria wakio ethirite nende akiuria atongere na watimbaru kwithira bakiwata na njara kenda konokia ruciara rukeya mwaka muthiru kaunti ya Meru ni moya kaunti ria wetoro itongereti na makarika ya na basukuru wekirwe eu na kinyandwa cia kimumbire mutugikare ena ribotie gerevere njesi cietu tuonura tukomba kugwatana na marakeni tutethia beto nikenda tuka reduce poverty in our county and even in the other counties. Now our vision iko chomia muno to make sure tukueradicate kana twanyia wingi teenage pregnancies in our local communities. Ni migambo ya tongeria ba Maraken Light Showers Initiative kundi kiratika thirikari indige shumirite kirina Weru bakurwana na gutetheria kunyia namba ya nambara bakugia mauja mapema maturene ikirikanwa kaunti ya Meru mwaka muthiru nirari gatigati akaunti ira tongeretie na wingi bwana baraba nini bari na mau na gikundi gikinande Diuga nikejete na njira kathumba cha kugeria gutetheria alimwe ciacione mathomo kirindukieje na kinyaba kiuria tongeria bonthe bamatura na ikundi bingi kugia ngwatano kenda bakonokia na baba ni bwirite gutegera mantu ja education yana kura tuonana iba kuthiriria kithomo bakapua bakaga bia kuria bakare mwenye go support yana bao na moso kinya bakengwanja ciao
na ikio giatumira tuthugani nya aciari itubwirite kubariria tukabera atiri tika inya mwana ogire mwana abwirite gutewa na turitane ana mantu ya sex education na kinya kumenya uria bomba kuirigiria na kumenya uria bomba ucotethio riria kinya bamwe baere rights ciao ciere violated na uria bamwe nya bagire stress mwanka tukenda kuthithia counseling na kwa twina several values education, counseling, empowerment mantu ya maingi yara twenda gutetheria ana baba tujete ku realize ati in Meru community kuna hash culture kire mantu ya teenage pregnancies ito kumenya mbio kondra ntorene chetu but we are quite about it. So we are calling everybody to action, the churches, the administration, all stakeholders, other NGOs, CMBOs and everybody else to on board. Let us make a lot of noise kenda tombo kumbura kauntuka ntorene chetu tumba kondiri nako nonto twendera kwitha ana wetu bakendera gumia na itu kulusa generation after generation na kiri mwerekeria wa skuru ya Greenland gacheri muthuri na ugite kurigira ni gukwega nkurukia koria indi akiuga na bara tayari bari na no kabaumirire skuru bari na kanya kangiga gucoka na bakagia kithomo mono ta skuru ejarungamirite ira mwana etaga kutho manaona kana kawe bali na moto jwa gutigira muthiene ana bonde baraba umirire skuru na kigitaria tagike bagucoka na bethera bakigunika na kithomo lakini kagita karana ku prevention yetakarika tukenda kwira ana beto bagataana still kwina second chance ya kumba kwithira bakenderea na kithomo kyao kwina na baba ingi muno still in the communities baraba school dropouts especially ngikoraga upon in the 844 system ira kuthira in the next 3 years 844 ekethira kuthira ekethira very much unfortunate that mwana atombire kuendelea na kithomo kyawe nontu bwa kwithira akarite a future generation kwa tukuromba all the stakeholders makanisa organizations cionthema gatutetherie ni the school dropouts barabareo magicigo mbunge kia Southiment nke report Nteto cia Weru ria kwarietwa ni mutuge kare ura wari mwambithania munene Willy Mutunga na mutheteri wa Kyoto Maina Kiai nibethirite bakiolo tarwangire polisi bakiwa ni baba kuwata mbaru watani utaendi grone ya Kenya bakiaria bodi Mombasa nibethirite bakiolo ta IG wa polisi bakiwa na utiethia tukumenya makarika ya ura yawita na mbere ndi grone ya Kenya ni bodi tinjenzi batietigiri kumakua ini barungame na kuthetera Kyoto kio. It's still morning, isn't it? So, good morning. Thank you very idea. It's a human rights organization. Talk about the violations of human rights. This press conference is safe because there are some people who we don't know whether the police are investigating abductions because the IGP says invariably says it's not us, okay? And we know Kenya has a history of illegal militias, what are called goons and criminals, people who actually work hand in glove, you know, with the police and state operatives. There's a whole history of it from the 70s, the Gorokos, Jeshi la Mzee, the men in black, all these, there are many of them, Mungiki, which is also a subversion of the rights of Kenyans. The last thing I wanted to say, 2 years into this regime, one is utterly disappointed and frustrated that a regime can be so callous and so cruel and so bitter with its own people. Because when young people go and demonstrate, whether you like it or you agree with it or not, the right to protest is a right. We don't have to agree with what they're protesting about. But when you go then and start killing them, snipers on the roof killing them,
And then when you go back and use the media or use the phones to find their details and you abduct them. So in fact, even in this case, we have to also condemn quite strongly this Safaricom company for basically becoming a state entity, you know, and we've got to question them and ask why are they in cahoots with these evil designs by the state. We just find that this is not right, and you know. Akadiban tumbori wondine ya kibiritia ndi bakuromba tongere boko barikana kaita kane ndi barumiri ni mpanga ya mpara pakere bowete kuraya kwana kwambura kaita ne kane kumitiere mareo na kune bakwenda kurika na be kurena ntukinyana boba tumba wete school ne bakuromba kinyantu bondi boboya utedere school ndene ya wondi una be kurabi otedyo kenda na ba patekareke weta sukuru Hakimu Tegi na Nteto. Interetia ntumbori wa ndini ya kiberetia bore kurakaribe bumeretie kuonania thini raba gukurukira nontu bwayora neno ikumania na irio bio birabandete kwa gambure ya kugana ntumbori batwe na ndikira twe nakyo twina thina ya bia kuria mingawe ta ni romire mpempe ni romire gutinduje ntumbori itena bia kuria na itena kintu kionde ya utumira kinya mifigo yetu yongwa ni tena iria ya kuria twi ana betu na chiari bantu mburi tutiji na twitite nontu mpareri eri kuni nene muno ugeta myundene inyore orari mita ikewe uritoga itande bemwe ya munga ukwi ungi utikia kuona na antu bantu mburi utitegemeo wengi yao ibigwa kwara inya miaka 5 na myundene kwina croferi onto watara ntumbuli ando tabalea ikagitani karaba kuga kienge kiragi kureta yori nyamu cia kithaka gutonya mindani yao muno barabaturanite na kithaka kia nyamu kialewa batu ethera gwe gintu kingi gitusumburaga guko imbiti kinya twanda twinto turato kwanda nogo chieja igachaura interview imagine nandi ote anto bena mingau nogo eja gakarande gachaura itwathire ruimbiti itwathire ruinogo ruango rule runthe tutiona gintu gya koroma batu kongo chekekara kamuuro turaraga u otegintu tuona kinyana batetukia nonto bwambiti kwa una ndetu itwa sirigarera na twina thina eu iromba reo rinene kiria tongoria bathirikari kubaririkana na nkuruki bakiromba na bachukuru bone gya kuria ukeja kodro no itukuona muntu ogo tutekera keja atwira at least twabonia atwenya musanda skuru wake antumburi na institution iri akwi batu yubia tugatikwa tukire mairia o maskuru ne no ntwana ibaleja irio ya bategera ora bomba kuria yetho thepeta so itukuromba thirikari tutethie na uria kumbika buru kinya utethio bwa bia kuria nkuruki barombete kureterwa mbio ira chomba kumeria riwa reo ria antumburi eterwa drought resistant crops iwi gatutethia muno irio ga sustain turuje turawina tutunini ukethirwa no kumba urutumira keja kwethirwa kwe muntu umba gututethia tukona onimita bwa drips mbewe ire ga sustain climate ntumburi kethira ini urezi bwetu tugachwa mbewe ire ga sustain climate ya ntumburi iwi tutethia muno mantumbori wa ndini ya kibere chekishigo mbunge kia bore nke reportera Weru TV nyoka mbetaga ki Mutegi Otona kanya kunoka nchokerete na Nteto ingi Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. It's game time. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. I nominate myself. If you're on Access, step up to Family and we'll step you up to Compact. Hakuna kitu feel better than putting a little bit in but getting a lot out. Step up and we'll step you up. Dial *423# or download my DSTV app to upgrade today. Kote nchini mbele tuendelee mbele Kenya twende mbele
Kenya, twende mbele. NCBA. Go for it. Mubunge wa Mwekuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kailemena kinyeti otethi bo miringeti kire kundi kia kurunti wa wandine ya njia ya Mbe Central akiarima masafi ethirite kinyaki wa atetherie chibu location ya Ntereu na mantu yeigie tent kendo na antwarae ka michemanio nondu chibu atura ateno bisiewe yotungatira akari bantereu. Mario Nikarui na ribotie. Ni bwa mukirina Weru mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia ni ikundi mwanya wendera ukinyeti otethio bwa miringeti kire ikundi ke kurunti wa bakuru kije kene muitirangai windows kuma nterese kiolo kia moote wa ndini ya njia egembe Central. Mami toto hata ntorani no mwanka one tokuluga tokuloi Weru atu na miaka 26 twajani nareko mami toinge muno to moto akuyange no koro ende naenda atu watu antembea chebwo December tira kuraura ambera ngoko cyeto inese na mpio na itena kamurengeti na ndiro toinda agura December na ndare mokinya ndauga no yo ngareta ti no to Mwekuru teta na kamurengeti bara Ronto geto minde na kwenda gutonya 27 yeu ikenda mirandi bara bagatigatigiro na bobo ya bone kipindi keu kenge na bone manto manena nene kipindi keu bango kwan bareterete miringeti no tubate na inye gwita uchwa into wana nkabo biririo ero nto ukora inyagwa kwa ntira mba uketha pepe Sibo wa location yeye Liodi Mutui nethirito etumairo mbakirima masafi na kumurombo muthethere kuona obisi kukirikana sibo uyu atwire kuritira ngweru ngurwa mute ire obisi yawe kyaniki kya mwingi na rama masafi amucokerete ate akamwa tent na itebya ukarira rira kurita ngwe ya mwingi tiratu kwaranga cia owe a numbura ciere ku obisi yaku ngwana no kulanga cia kido lakoro obisi yako nereko ambure na to operatinda mura mbe ya na kameza ngeka ungeta atia so madam mheshimiwa bila ngukuromba tankuirombera kinywa mbona na katenti ngatuweka aya ka no konto karanze ngabwegere manza kware ko ndoria kiwanja kire ikadrikare ambera yani obisi yesibu Najwa nyumba Najwa obisiesimu Ndamiaga Ndamuri inere Ambera mutene jure Na iteti bibi Nderezwa nete Inyo obisiesimu Akibombekera keba mono Karambu atiomba gwaka nyomba esimu Ende nonto de na tent Nande sibo utekara rungurwa mute Kara transibu wetu atenti na itembu go mirongo ere Akariba iturari ni barombete otethio boirio bakiwa kiaramu ni kibanirite buru na ate ni baromeri muno ni mpara no ntuimera bio bira barandite ni bira umire ni wasiambura mheshimiwa Ntoro no ngona is very remote ni ntora njomu kariara tutero we tuté barabara twethina thina mpingi muno especially na iti ao ikurarire tutibia korona iti kana kuja korona no kuibira ole pio wanda rwana ro me pio no ntumbiche nungu manache no bisi na no twere kinya NGO anto baba kwa kinywa ndo no kwana ba undi ro ba undi Ninguesio ira beta atia bairi taira na njara sio so ke akona tobia kole no nto atu etetania nto ae na ngwete ki atu atetania
na ba turetera bia kora na tueta atia ikora umere utenkima totera mama na batana bia kora asiana baka matae ora kama tukamo keana katana kuya ku itangaro kereka kenda mako sukuru tibu asiari ko mami etore nore yoyo baba sukuru dai kote kyo yoyo na manto ya etora kwa irete o to menyererana ageyota sukuru no to bwambi o ko na to bia ko lenya to nunu to mana to ke ya kyolo kya mote na kai lenya sukuru engere ya na lemoro na mara ya